Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ringkat lang bat kinong rep jong kejela barok kawai. Ka Hill Farmers Union ha ka Sauterik unok pra arajar arpo. Kala rakhe ken mau buram ya kesngi bakerpang jong kinong rep ha ka jela Meghalaya. Ha ka ni kesngi u menteri u bapet ya katanat karep karyang uba bante dor lingdo ulalong u kongsan kat ba u chairman jong ka Meghalaya Farmers Welfare Commission u KN Kumar ulalong kum usumbot kongsan bat u principal secretary u badai kmi ya katanat veterinary and animal husbandry u GHP Raju ulalong u nongsha khot ngobha bakerpang lembat ka jingedon lang jongki weipat ki nongsha khot ngobha nakaliang jongki nongilam ka Hill Farmers Union kila kerpat ya ka sorkar jela bakan penbena yo usnem arjar arphwei kum usnem jongki nongrep nalor ka jingdawa ban pentrekam ya ka market intervention scheme bat kiwei de ki jingmentoy kibala ban ai shekinong rep nongrep uday belum jogeri ba kejai pendri uwai po uwai kandidat ban yang khmat ban keren tengita ketir khamta mawailah election style nong gentong ring landap election pat kliwat itu nong keren ngamau dan yang lainnya tinggung kuah asupan long hutang long ikile mentang long intrai sisa minum pai celiang kamon celiang kalian ring intrai nak bentah kepit kebiang diimlang salah nak bentah di norak kecumi umdai bansu kumbang jua keren tu keketir kalian lah thang cuat benbamu hendring ong begini intrai dah kekam nak bentah berkirti sisa di norak kecumi kebaidai bat ke Central Agriculture University pokok dan kulai kedai gawai kebadan kam nak bentah ke state kecumi nakaliang gajonga buat Chief Minister, nakaliang jonga personally ngalit bani kendu yang Union Minister, buat Chief Minister ngalit bani kendu, bangin ai kami merendam, ban penken mau, pinlek kumlu ya kata ke university. Kedai nak bentar kikun samla kejongi, kibanang kibasta, kibadang sak, ban lek hani lain. Dari hadu mentang itu ipi, kesah kumlu. Baga jela kejongi kelanang kiu, ban nangis kam. Kani ka teamwork ka ngidon menta ina sokomen no ipi bangin la sisa ban kentiu susu ya pinongra. That is the thought that when the landscape is pretty diverse, we should also look at high volume. We should not look at high volume crops. In fact, we should start looking at low volume but high value crops. It was this thought that pushed us toward strawberry in 2003. Till 2003, no one in the state of Meghalaya knew about strawberry. So we got some particular variety called Sweet Charlie in 2003 from United States, and we experimented at a farm near Winston called Dowley Farm.